بینەرانی بەڕێز لە هەر کوێگەنم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش لە بەرنمەیەکی دیکەی نرخاندن لە خزمەتیەوەی زێدە ئازیزداین لە بەرنمەیەم شەودا ڕاوەستە لەسەر چەند مژارێکی گرنگ دەکەین. یەک لەو مژارانە هێرشی ئەمڕۆی پیاوە فاشستەکانی ئەردۆغانە بۆ سەر هەدەپە لە ئیزمیر، وەکوێوەش ئاگادارن ئەمڕۆ هێرشێکی فاشستانە ئەنجامدرا. لەو هێرشەدا وێڕایەوەی ئاگر بەردرای بارگای هەدەپە، ئەندامێکی ژنی هەدەپەش لەلایەن چەتەکانی ئەردۆغانەوە شەهید کرا. ئەڵبەتە پاژەوەش کاردانەوەی زۆر هەم لە ئیزمیر هەم لە شار و ناوچەکانی دیکەی تورکیا و باکووری کوردستان هەبووە. لە ئێستاشدا ناڕەزایەتی چالاکی خۆپشاندان دژ بەو کردەوەیە ئەنجام دەدرێت. ئەو کەسە کە تاوانەکەی ئەنجام داوە دەوترێت پێشتر چەتە بۆ ئەرکدار بووە لە سووریا، لە منبج، لە حەلەب، دەوترێت چەندین تاوانی دیکەی لەوێژ ئەنجام داوە. ئەمە بەشێک دەبێت لە بەرنامەی ئەمڕۆ لە بەشی دووەمی بەرنامەکەشمان داڵبەتە. مژارێکی دیکەمان دەبێت هێرش و داگیرکاری تورکیا بۆ سەر باشووری کوردستان، وەکوێوەش دەزانن هەوڵ و پلان هەیە بۆ هەڵگیرسانی شەڕی کورد بە کورد. ئەوەش هەڵدەسەنگێنین بۆ مەبەستەش دوو میوانی زۆر بەڕێزمان لەگەڵدا بەشدار دەبن، هەوڵ دەدەین لە ئەندامانی هەدەپەش میوانێک ئەگەر گرفتێک نێتە پێشەوە وەربگرین، بەشداری پێ بکەین. لە ستۆدیۆ بەڕێز فەهیمێشێک ڕۆژنامەوان میوانمان دەبێت لە باشووری کوردستانیش زاگرۆز ئەندەریاری ئەندامی دەستپێشخەری نێودەوڵەتی ئاشتی لەگەڵمان بەشدار دەبێت لە ڕێگەی سکایپەوە بە ناوی خۆمان و ئێوەی بەڕێزەوە بینەرانی هێژا. زۆر بە خێراتنی میوانەکان دەکەین، بە تایبەت بەڕێز فەهیم زۆر زۆر بەخێر بێت. سپاسە دەکەین بەڕێز فەهیم لەسەر ئەو بوویەرێک ئیرۆ لە ئیزمیر قەومی ئەمێ دۆسیەکی کورد ببینین پشتڕە بە هەڤڕە گفتوگۆ لەسەر یەکی بکەین. بەڵێت بینەرانی هێژا سەر لە بەیانی ئەمڕۆ لە شاری ئیزمیر پیاوە فاشستەکانی ئاکەپە هێرشیان کردوتە سەر بارگای هەدەپە وێڕایەوەی کە ئاگریان تێبەرداوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەندامێکی ژنی هەدەپە بە ناوی دەنیس پۆیرازیان شەهید کردووە. ئەو کەسەی کە ئەو کردەوەی ئەنجام داوە دەوترێ ناوی ئونور گەنجەرە، چەتەیەکی فاشستە، پێشتر لە حەلەب و چەند ناوچەیەکی دیکەی سووریا وکو منبج لەوێ ئەرکدار کرا. ئەڵبەتە لەژێر ناوی جیاوازدا لەوێ کاری کردووە. دەوترێت دوا بە دوای ئەوەی کە ئەم چەتەیەکە کردەوەکانی ئەنجام داوە لەلایەن پۆلیسەوە گوایە دەستگیر کراوە. لە ئێستاشدا کاردانەوە هەندش بەو کردەوەیە لە سەرتاسەری تورکیا و باکووری کوردستان دۆسیەی کورد سەبارەت بۆ ڕووداوە هەیە. پاشان دێنەوە خزمەتیەوەی بەڕێز. سبێ دەردۆرا سەعەت دوو نیڤانده کەسێ بناوێ ئۆنور گێنجەر تێڤی چێکا دەستی خۆ de êrîşî avahiya HDP a İzmîrê kir. Tetîkeş li vê derê endam û xebatkara HDP Deniz Poyraza çil salî qetil kir û avahî da beragir. Polîsên ku her roj û gav li dora avahiya HDP bûn dest lê rewşê wernedan. Deniz Poyraz bi salan di nava xebatên ciwan û jinan de cî girtibû. Malbata Poyraz ji ber zextên dewletê ji Mêrdînê hatibûn û li İzmîrê bicih bûbûn. Sê birayê Deniz jî ji ber xebatên siyasî di zindanên dewleta Tirk a dagirker de êsîrin. Îrol avaya HDP civîna rêveberiya HDP jî hebû. Ji ber plansaziyeke din saeta civînê hatibû guhertin. Derbarê êrişî de waliyê İzmîrê di daxuyaniya xwe de hewl da ku kesê êrişkar weke kesekî bêhnawî teng bûye nîşan bide. Tişta herî balkêş, televizyona A Haberê ku weşanên xwe de her timî HDP weke hedef nîşan dide, bi sê kamerayên xwe û weşana xwe ya zindî li ber avahiya HDP bû. Piştî bihîstina êrişê bi hezaran kesî berê xwe da ber avahiya HDP ya İzmîrê. Polîsên hatine cêbûyerê dora avahiyê girtin. Nehiştin kes nêzî avahiyê bibe. Piştre jî êrîşkar ji avahiyê weke ku birevînin birin. Hevserokê Rûmeteyê HDP Ertuğrul Kürkçü derbarê êrişê de agahiyeke balkêş parve kir. Kürkçü destnîşan kir ku Onur Gencer tevî du tetîkkeşên din hatine avahiyê lê her duyê din reviyane. بەڵێ مامۆستا فەهیم نرخاندنیەوە چییە بۆوی هێرشێ ینی دەمی نەهادا مرۆڤ دکارە چاوە بنرخێنە سەدەمی ویژی مرۆڤ
چاوا بگرە دەست یا بەریەر تشتی از سەرساغی ji malbata Deniz Poyraz ro ji hemû gelê Kurd re û dostê Kurdan re dixwazim bi rastî jî em xemgînin ji ber qetilkirina Deniz Poyraz lê em vê tişta jî zanin yani ev tiştekî ne bi serê xwe ye bi rojayê dîsa carekî din piştî ku dîktatoriya Erdogan kete tengasiyê hemû kesên ku pêvajoyê dişopîrin dibêjin ku Erdogan û rayedariya Erdogan dîktatoriya Erdogan ji bo ku maweya xwe wexta xwe dirêj bike li pê provokasyonan e wê hinek kuştinan pêk bînin wê êrişî Elewiyan bikin wê êrişî Kurdan bikin ev ya jî bi me diyar dike ku ev êrişa îro ku li ser avahiya HDPya İzmirê çêbû ne kesekî bi serê xwe ve rab bibe tişta çê bike yani qet birajbîra me neçe qet birajbîra me neçe şerê sala 2015 ku carekî din ji wî şerî îstîfade kir îro 6 sale xwîna însanan vedixwe ew Erdogan û Baxçelî û yên din bes ji yek bûyerekî dest pê kir yani li serêkaniya jor em dibêjine Ceylan Pinar bi Tirkî li Ceylan Pinarê du polis bi destê dewletê hate kuştin dûra wî avêtin ser Kurda û ser de jî şerdan dest pê kirin û îro 6 salı balafirên şer li ezmanên Tirkiye û Bakur û Başûr Rojavayê Kurdistanê ranewestiyane heman tişt niha jî dixwazin pêk bînin tenê ji şer sûd werdigirin îja İzmir çima hatiye hilbijartin ew jî lazim bi me re bifikire yani di nav vê planê de İzmir bi rastî jî ji bajarên din yên Tirkiye cudatir e li İzmirê em bêjin AKP lawazê xurtnine hinde hêzayînîne her wiha li wir HDP heta JT Kurd jî hene hêza xwe jî heye parlamenter jî ji wir derxî yek ya duyemîn jî planî em bêjin ew netewperestên çep yên Tirk li wan dera li derdora CHP'yê kombûyî yani hestê wan jî dixwazin bi vî awayî lê bikolin ku alozîkî li wan dera jî eger bidin dest pêkirin dikarin ji ser wî ew aloziya mezin ku ji bo ku iktidara xwe ber bi pêş ve bibin jî dikarin ji wir jî sûd werbigirin yani tiştekî bê plan nine tiştên Ertuğrul Kürtçî gotiye li gelek ciyê din jî îro derket yani plan çawa tê dîtin ev kesên kujrev qatil mirovekî dewletê endamê dewletê nav dewletê de bi sala kar kiriye eger ne yekî bawerî pê bîne dewlet wî naşîne Helebê wî naşîne Minbicê wî naşîne wek wezîfedarekî erkdarekî tenduristiyê lê fotoyê wî dema mirov denêre eslaha û çekên cur be cur destî wî dene belê ama wek erkdarekî tenduristî dişîn wan derna ama axir tiştê din jî heye dibêje ku ji layê Sadatê ve hatiye perwerdekirin ji bo çek îja ez bi xwe jî îro ketme Instagrama wî yani 20 wêneyê wî heye hema her 20 jî bi çeke her 20 jî bi çeke qet behsa tenduristî nake qet yek mijarek tenduristiyê te tuneye hemû çeke li gel barûtxaneyan wêne kişandiye û çekên giran di destê wî de wêne kişandiye parvekiriye û ser de jî piştîk eviya hatiye teqrîben 2 meh 3 meh berê ne ku îstîfa kiriye em bêjin Parezgehê İzmirê dibêje ku di sê mehberê îstîqala Xwedayê îstîfa kiriye dev ji kar berdaye lê em lê dinerin ku piştî meha Nîsanê neçûye kar ama ji wê çavê hetan ha jî mehaneyê xwe wergirtiye mehaneyê xwe bi rengekî ew jî nîşan dide dest ji kar bernede baş mamosta bibûre niha li hemberî wî hêrşê li ser HDP heye li pir nawendên Ewropa Kurdistanî û azadîxwaz li dijî ewa rijavneta meydanekan çalakî encam didin elbette li Tirkiye û Bakurî Kurdistanî ji bertek û perçekirdarî mezin hen lem satane de li zor şwên çalakî dij bi faşizmî AKP û MHP encam didire
ئینسیاتیڤی گەلی کوردستانیش لەو چوارچێوەدا ئەڵبەتە لێدوانی دابوو کە پێویستە لە هەموو شوێنێکی ئەوروپا و جیهان گەل بڕژێتە کۆڵان و مەیدانەکان لەو چوارچێوەشدا لە ئێستەوە چالەکیەکان لە سەرتاسەری ئەوروپا و دنیا و هەروە لە کوردستان و تورکیاش دەستیان پێ کردووە. مامۆستا شتێکی باڵکێشی دیکە و بەحسیوی تێکردن دەبێژن ینی قەرار بووە ئیرۆ هەموو وەخت لەگەڵ دێرسیم و ئیزمیردا جوینێکی مەزنی ڕایەدارین هەدەپە و پەرلەمانتۆین هەدەپە لە عینی جێدا و بویەر قەومیە هێرە ژاتیە پێگانین ینی لەوی دەرێ نیزی 40 پەرلەمانتار و ڕێبەبەری هەدەپە کۆم ببن ینی وەسا تێخۆیاکردن پلان مەزنتر بووە قەتڵعامێکی مەزن لەوی دەرێ با ئەتپاکردن ینی ئاگایەکی وەسا باتەژی هەیە. ئەویاژیش خو برێز میتات سانجار داخافتنا خود گوت و بەریاویژی ئەم بێژین دەما کشتن و قتیل هات اشکرکرین رایدارین هدفی خوشی اشکرکرین گوتن دویا بو ایرو نور هری کم 40 حواله ما دجوینه کی دبن و سر او تشتن کو گاف کادن وجی باسکر باخبن و رای خو همج رای گشتره همج اندام partiye rab girin diyare ku hatırlıyor ve sadece bir plan kiriye çünkü tam da saata civine edildi o her işte balkeşi yani 24 saat ev derdibin kontrola polisan de yani endamin HDP'yi bu xuji hinde bir hesani nikarın bir kevne nave HDP çünkü polis levi dere ne boya polis peşiyle girtiye peşiyle girtiye yani ev kez çekel serxu bir hesani bekuk bete kontrol kirin ketiye vur u ketiye sazi u nav sazi edeci ve kuştuna pekaniye yani tabi çit hındirdi kavmiye evji hatta noha embejim zelali nayezanim bes tişte haşkere bu pişti gırtın avi ifade ki hatiye amada kirine onur gencere kuş katil dur da hint iştad bejim elbette belki bir kurti bahsayıcı ama beryaydı khazım bet işte bejim yani tişte hındır çe bu yejene kavmiye çünkü çava pişti ket hındır seresi bezu mebis ku ser tola civaki nifsandını ku denge çekan HDP'ya İzmir'te hemen dakikede çapemeniyal derdora AKP u sahate nişandan ku İzmir HDP'de şeru pefçun he yani be çekan pefçune ke brastici meclisa baverkir megotişteki he yani lur şereki der yani pefçune ki derkete hatta mavaya ki drejji yani metespit kir ku lundur yekeye lehe kuştuna Deniz Poyraz ne diyar bu le duye demede tiştekdin aşkere bu he polis ne ketini hındır yani embejinin derdorayı tedbir ne girtine avant iştana hemul ser toracı vaki tenif sandın onur gencere katil ku Deniz Poyraz kuştiye ve ne kuştiya Deniz Poyraz ser WhatsApp'a ho de revşa hudu parvedik yani o kaz rahat bu ya hem rahat hem ji demek kuştiye noha polis usatke ku yani hem ketini hındır jboku yine kuju mahavul daye le kuştiye mevgirtiye ne usanı ne kuştiye parvekriye löndür kesekidin tüneye le dibekul balwi zlami hinek din jihane yani tegutin du kesi din jihabu nebevira ve ana raviyan yani eğer polis levi buya çoğu raviyan javant strateji lazım yani İzmir navenda İzmir'e luandara kamera hene hem yani yek gavekici nikarın ve şerin ama luandara demek ki plan eki he tişteki nav vikari de heye ija evyacı bime nişandı de ku hemuraya darın HDP'ci balkşan ve ki bime nişandı de ku planeki hükümeti de vivaride heye yani hükümet beykul serveye ki hasebu kitap bike tevna gere. İca şu devir de tabi Mithat Sancarji, Pervin Buldanji, her do efseroken HDP'ci balkşan ve ki u banglı tevayraya geçtici kir ne tane kurdavu HDP'yan banglı hemu alyan kir ku brastici divivaride hişyar bin divivaride ev dafkin ku dema hafte Haziran 2015'da ketne ve dafke carekidin nekevne ve dafke yani de xazin qonağı ki
عینی پازدەی حوزەیرانی جارێکدن بدەن دەستپێکردن بەڵکی ئەو قۆناغ شێوازیوی جوداتر بەیانی قەت شک نینە ئەس نەدوێ باوەریدم شێوازەیە جوداتر بێت چما نەجوداتر چونکی ئەف دەولەت هەموو جار لیستۆکێن خو بوی شەکلی لیستیە یعنی ji çi sud wergirtiye ji şer sud wergirtiye ji kuştun û qetilkirin sud wergirtiye ji tunebûna demokrasiyê sud wergirtiye hemû alozî jî ji wan re bûye xwîn şer ji wan re bûye xwîn yani yek tiştek bêjim niha behsa gelek gendeliyan têkirin bi milyar dolaran gendelî behsa wan têkirin sala 2015 li hemû cîhanê dihate nivîsandin digotin 8 milyar dolarê Erdogan heye lê niha tenê wek bankayê Erdogan têzanîn ya Binalî Yıldırım 26 milyar dolar e Zavê Erdogan 128 milyar dolar tune kiriye çawa tune bûye heta niha jî nayê zanîn îja hesabê Erdogan bi rastî jî nayê zanîn hinek kes dibêjin ew perên gendeliyê perê reş û perê qaçaxçîtî û perê nizanim ereba û falan bivan yani meriv fikir dike 800 milyar dolar behsa 800 milyar dolarî tê kirin ji sala 2015 û vir de îja li Tirkiye hemû kes xizan bûye însan êdî ji tunebûna nan xwe dikujin ama Erdogan bi 800 milyar dolar Beravjî yekê ku li berî pazdê Huzêranî 2015 roj pir baştir bû proseyê çareserî û aştî rêberabû dabû destpêkirin yanî bûjaneweyekî ekonomîk li Tirkiye çêbû bû hema jî wisa bû lê niha mesela însan her diçe feqîr dibe çima ji ber ku şer heye sud wergirtiye niha jî heman tişt dixwaze bike ku carekî din ji iktidarê danekeve îja tiştekî din jî ya rastîn heye meriv lazim e wê jî bibîne hemû welatên Rojavayî NATO Amerîka jî têde hemiyan ji ber berjewendiyên xuyên rojhilata navîn çav li vê xwînmijiya Erdogan digirin civîna dawiya Brokselda tekîd li ser wî kirkin carekî din Tirkiye di nav xwe de qebûl bikin û alîkarî bidin yani ew jî rastiya ewa xaftina bi rêzin heman tişt dibêjim yani çünkü ji bo wan Tirkiye însan hatiye kuştin yan jî em bêjin şer derketiye alozî derketiye însan ji xizaniyê intihar dikin xwe dikujin ewana qet demîmin ama leşkeriya cendermetiya Tirkiye ji bo wan em bêjin li Sûriyeyê li Iraqê û li vê taliyê jî li ser Afganistanê tê gengeşî kirin li Afganistanê ji bo wan ji her tiştî zêdetir e yani îro mesela piştî êrişa ser bi HDP'ye gelek rayedarên Ewropayê em bêjin beyandan şermezar kirin her wisa li Tirkiye jî gelek partî AKP jî tê de beyandan şermezar kirin fakat divir de samimiyet giringe yani beyandayın tiştekî hêsane beyan edilin em şermezar kirin praktik pêdivî rast keçekî çil salî di partiyekî de tena serê xwe ji alî mêrekî ji alî qatilekî ji alî çeteyekî dewleta Tirk hatiye kuştin kî dikare bêje ev ya hek kiriye ev ya terörîst tu ciyê ku karibin vê meseleyê biparêzin tune lê beyan didin ji xeynî beyan jî tiştekî din nabêjin ji xeynî beyan jî dikarin ji vê yekê sûd werbigirin yani ev tiştekî gelek tê zanîn kujer piştî kuştinê diçe ciyê bûyerê meseleyê dişopîne bi qenata min ew kesên ku beyan dane gelek ji wan rastarast ne kujer bin jî bi kujer rene ew kujer çi kiriye ji bo wan kiriye ji wê îstîfade dikin ew beyana wan jî tê wê wateyê ku bi rastî jî ew kujerin piştî kuştinê çûne ser ciyê bûyerê yani balkêşa kanalekî Türkaşî ya heber li vî derê hazir bûye zîndî weşan kiriye kanata Erdogan bixuye beriya ku li wir ev weşana bide destpêkirin ew kanata bi xwe digot ku di HDP'ye de şer derketiye pevçûn derketiye çawa bû ew ciyê pevçûnê piştî maweyekî tu çûyî wan derna û tu weşanê zindî dikî û tu dengê HDP'yan ew duruşmên HDP'yan diweşînî
Eviya aynı vakit yani ev kujer çüyecer serci bu yere nur meseleyi düşopine ama dıvır da planeki heye dvm ve planajı teşhir bikin aşkere bikin. Albatta çalaki u bertek hem beriviye ki dest pekirne hem le Türkiye hem le Bakuri Kurdistan hem jil Avrupa u velatin dünyayı an hada medakfin wan çalaki ten bareva birin. Merov çawan wan çalaki bibine yani çawa çalaki beban dortir warin encamdan ji ber wî yekî ew plan berez damajet pêda pêginê gerek çî were kirin. Banga Mithat Sancar divî warî de girîng bû bi rastî îro nava rojê de civînekî çapemeniyê çêkir lûr eşkere bank kir. Yani got sala 2015 de dema dewlet biryara şer girt û dest bi êrişê kir ve Kurda tenê hişt ve deng dernexist. Îro jî eger hûn heman tiştî bikin servê êrişê ku li İzmîrê pêk hatiye tenê hûn beyanekî bidin û şermezar bikin divir de eşkereyekî hûn jî divê planê de şîrkê wan e. Ji vir şûn de divê ew aliyên din yan Tirkiye bi rastî jî ji dîktatoriya Erdoganê bêzar bûnin. Bi rastî jî ji tilebûra demokrasiyê ya Tirkiye bêzar bûn û dûr de berpirsiyariya wan jî heye. îro pê ve dengê xwe derxin. Mithat Sancar bank kir got em ê biçin bi hemî era yekûyeko hevdîtinan pêk bînin. Piştî wan hevdîtinan jî em hez dikin li hember vê yekê em tev bi hev re tev bigerin. Yani ji bo gav avêtinê çi pirskirêk heye ji bo vê yekê jî em lazim bi hev re tev bigerin. Alî din jî bertek nîşandayîn jî vazifeyi hemû insana ye. Yani bi rastî jî li hember vê kuştinê kesek nikare bêje ya keçekî çil salî lûru qederayî bû ne qedere. Lazım hemû kes bi awayekî eşkere bertek nîşan bide. O dijberiya vê yekê bike yasaya min jî divê em bi eşkere bêjin. Qatil sistema devleta Tirkiye, qatil hükümeta Erdoğan'a. Kuştin yani li rastî mirov bêje kuştina dozeke, kuştina hakikat û rastiyeke yani mirov wesa bibîne bikire dest. Yani qet şikekî din tune divî warî de devlet planekî nû saz dike çünkü dîsa carekî din lawaz bûye ev 5 sale bi kuştinan dixwazin dawî li Kurda bînin têr nekir piştî garê carekî din êrişekî mezin li Başûrê Kurdistanê pêk anîn û her wiha Rojavayê Kurdistanê em bêjin her çi qas wek berê hinde bi hêsanê nikaribe êrişî wan derna bike jî dîsa planekî wî ji bo wan derna heye êrişî Mexmûrê dike êrişî Şengarê dike yani ew dijminatiya Kurda eşkere dike ev plana dixwaze carekî din Tirkiye jî. Baş wekî agahî dawî bidin hatiye ragihandin ku sibê termî pîrozî Deniz Poyraz li Qedîfe qala li Ezmîr bi merasimekî beşko kajmêr hevde ya pêncî êvarî bi xak destpêrdire destpêşxerî gelî Kurdistan ya însiyatîfî gelî Kurdistan bangewazî dawa dike Kurdistaniyan hemûyan biçin li vê beşdarî merasimî bi xak spardinî bin ji komendane termî bi xak bispêrin û xawendarî lê bikin nêlin xwênî li erz bimênetewa. Mamosta çend em ڕووداوە پەیوەندی بە هێرش و داگیرکاری تورکیاوە هەیە کە لە باشوور ڕوبەڕووی شکست بووەتەوە ینی ئەمە نادەزانی نزی دوومەها هێرش لەسەر باشوورەیە و ئەنجامێکژی بەدەست نەخستیە ینی ئەو هێرش و داگیرکاری و ئەو بویەری ئیزمیر تعلاقە ناوبەری وانەدا هەیە yani vê tiştên dumehê dumayî li ser başûr tê dîtin di eslê xwe de bi qenaeta min ji sala 2015 û vir de piştî têkçûna pêvajoya çareseriyê jî Devleta Türk Armanca xwe pêk neaniye. Devleta Türk sala 2014 evlekariya giştiya devletê de biryarekî stend ku plana çokdanînê digotin. Bi wê plana çokdanînê hemû cure êrişê xwe ser Kurda ve pêk anî. Ser siyasetmedarên Kurda ve pêk anî. Bi hezaran însan niha girtiye. Ji wê rojê heta niha
li Başûr û Rojava û Bakurê Kurdistanê ji alî dewleta Tirk ve herî kêm 20,000 însanên Kurd bi destê kujerên dewletê hatiye şehîd kirin, nêzî 80,000 însan hatiye girtin zîndanî kirin, nêzî 400,000 însan koçber bûne li hemû deverên cîhanê belav bûne. Yani hesab bikin 9 milyon insan tenê Kurd siyasetmedar û rayedar û nivîskar û rojnamegerên Kurdar li hemû cîhanê belav bûne ji ber faşîzma Erdogan. Lê dîsa jî ew plana wan pêk nehat. Niha jî hemû teknolojî destê wan de ye, êriş dibin ser Başûrê Kurdistanê, lê li hember vê teknolojiyê jî dîsa jî ew tiştê ku dixwazin pêk bînin, ew çeteyên ku destê wan de dixwazin pêk bînin, nikarin pêk bînin. Yani her carê ku van êrîşana ser bi Kurda ve dibin, bi awayekî bi berxudana Kurda re rûberû dibin. Niha piştî vê berxudanê dixwazin hesab û planê xwe ji bo gurkirina şer bikartînin, ji bo gurkirina bi rastî jî kuştin û qetliyama bikartînin. Yani hesabı kitêb ew e ku sibe em karibin xwe carekî din ber bi pêşve bin, ama ji bo wê yekê jî ji du aliyan re gelek wezîfeyekî mezin dikeve. Bi taybet însanên me li derveyî welat re. Yani êj nav welat meriv hinde bê hêsanî nikare tişta daxwaz bike. Bi rastî jî êrişekî pir tund û mezin ser wan heye. û li hember vê yekê jî ew berxudanekî mezin didin. Fakat însanê me li derveyî welat bi her cûreyê dikarin piştgiriya vê pêvajoyê bikin. Bi rastî jî dikarin bi her cûreyê bertekê xwe nîşan bidin. Yani ew cûreyan jî divê ez vekim ne ku bi êrîş û falan bêvan bi hewldanên demokratîk. Li kolanan, li şaran, li malan, li her derê dikarin bertekên xwe bi dirûşmên xwe bi meş û bawayên din eşkere bikin bêjin. Ha divî warî de bi rastî jî eger vê berteka neyê nîşandan û raya giştî ya cîhanê û bi taybet jî rayedariyên Ewropayê divî warî de bi awayekî eşkere bertek ji wan re nê eşkere kirin, ev xeter her di çi zêdetir dike. Ya din jî divê hemû cîhan êdî vê tişta fam bike. Yani Erdogan bi rastî jî bi siyaseta xwe ve êdî bûyî sedema gelek kuştinan sûcdarekî mezin e, ew divê wek berpirsiyarê van sûcan hemiya were nirxandin û her wiha bi taybet ji bo darzandina wî jî divê ji niha şûn de hewldanekî xurt hebe. Yani Erdogan û dîktatoriya Erdogan hemû rayedarên Erdogan sûcdar e. Vê yeka jî em bi xwe nabêjin, ew bi xwe dibêjin. Yani êdî çeteyên dewletê derdikevin îtirafan pêk dînin. Çeteyên devletin derdikevin çuqas gendelî kirine, çuqas mafyayên ser bi dewlet ser bi Erdogan rast. Bi belgeyan yani Peker dibêje. Nizanim êdina dibêjî yani tiştê ku me bi salayê digot ew jî niha tekît dikin. Wana bi xwe dibêjin. Yekê lazim e em vê tişta jî eşkere bikin bêjin. Zor baş. Mamosta Gerîzin bifermûyî biçme lay Mihemed Rûştî tiryakî parlamenterî HDP Batman li Bakurî Kurdistan li Amedê û li Gelmandayê duayîn zanyarî li berêziyan werbigirîn û helwestî berêziyan û HDP bizanîn. Berêz Mihemed dem baş. Dem baş, êvar baş. Êvarî baş. Spas dikin dixwazîn yani dawî rewşa dawî li berêzê bipirsîn. Niha hûn ê li Bakurî Kurdistanin li Amedin li vî derê bertegene li ber vî rewşê û helwestê we nizîkayetiyê we wek parlamenter û wek HDP li ser vî rewşê çi ye li İzmîr derketiye? Yani îro ez dikarim bêjim tamamê Amedê her kolanê Amedê bu ciyê tekoşînê bi hezara gel îro kolana bû ji her derê Kurdistanê tevlê bûbûn ji Agirî, ji Mûşê, ji Bîngorê, ji Elihê, ji her derê Kurdistanê tevlê çalakiyê bûbûn. Lê belê neheştin gel bicivin li her derê gel dorpêç kirin bi deha kolan bi destê polîsa hatibû girtin. Lê belê dîsa ez dikarim bêjim bi dehan çalakî çêbûn, bi dehan
داخویانی هات داین پارلمانتر هدفی 26 وکیل ایرو لآمده بون داویه سر ناو کومامه هر سروکی DBP برز صالحه آیدنید و هر سروکی KCD برز بردام استوکش داخویانی دان پیدا در واسه پارتی بون آنها روش از کارم بیشم تو پرسکرکنینه چالاکی خلاص بون هرکس بلا بون گوری کو امتزانن کس نهاتیه بچاب کرن لیبل ایریشه کی پرمزن سر گل هبو نهشتن گل بجبن هب نهشتن گل ورن تبل وان چالاکیه ببن لیبل از کارم بیشم لهر دره گل نرازی بون اخوه آنی زمان آرمانجا پلیس ای بود گوتن ون دکارنش بو قتلیام İzmir'e شرمزار کرنه خواه بین زمان لیبل ون نکارن لسر تجدید تشتکی بیجن اگر ون جبو تجدید تشتکی بیجن در حق تجدید تشتکی بین زمان امی بیا قبول نکن امی ایریشه و بکن امی و بلا بکن yani بیا تشتکی حقیقتا پر جدایه پلیس دکارن ایرو کردستان باکور جی پارلمانترا بیجن ون دکارن در حق دی مسئله دا بیا باخفن لیبل ون نکارن در حق دی مسئله دا باخفن بیا تشتکی حقیقتا بالکشه لیبل هرکس بیا بزانه گل کرد نرازی بونا خو هر دره بین زمان پارلمانتر گل کلشی نرازی بونا خو او بین زمان لسر مشاريع تجديد جي لسر مسألة تجديد لسر برز öcalan jî ev bîne ziman kes nikare dengê gelê Kurd û parlamenterê gelê Kurd kut bike jê pêştir li her derê bajarên Türkiye û Kurdistanê ew dîsa gel sibê jî rojên dinan jî ew nerazî bû نخواه بین زمان لهمبر وی قطیامی تو کسی برست تریاکی یعنی دخوازم نرخاندنی نوه لسر وی بویر بزن بم چما وی دمیده وی بویر یکی وصل قتل عام یکی وصل ازمیر ده قومه صدم چیه برست فهمیشک روزناموان نها بمن ری الاستودیو او دبیجه روشکی عینی حفظی حزیرانی سالی 2015 هيا يعني هنا راسته في حتى حزيراني كو AKP ومهف هالبشارتن هندا كربون فيدا حيا يكي مجداري هر در تركيا وهر در كردستان باكور از ذكارم بيشم پلشاندن دناوي نوبر 6 مهیده به صدام به هزاران کس هاتن کشتن هاتن گرتن هاتن منچاف کرن او دخوازن دیسا وک نوبر هفته هزیران و یکی جوتمه تشتکو آنی بونستر گلین ما دیسا دخوازن تشتکی او سابکن بوی چاویلین نرین جخو اردوغان وقت ایریش لی او که مرال اخشن کربون او چاوش محالفت را دو هیچ وانا روژنوه باشن و هیچ ببینن اشکره گل و محالفت و پارتیا تهدید کربون ایرو مدید دمکی اف تهدید والا نیم بود لباجار İzmir'e که از ویا بیجم 24 ساعت به دهم پلیس در دور پارتی منه پارتی کید که و پارتی کی در پارتی ویا 24 ساعت تعقیب کن لبرچاو پلیس انسان کی بچک رابه بکاره بکوه پارتی و اندام و خباتکار پارتی بکار بکوشه اویا مسئله کی پر مهمه قطعیامه کی پر مزنه اگر گل نرازی بونه خواه نین زمان از باورم روش اوی خرابتر ببه از هیوید کیم گلی ما بیدک نمیده باش يعني هون لسر في بوير دولت و بوليسان سوجدار دبين يعني دستوانا لوي قتل عام ده هي
ev qatil wêneyî derketin holê we jî dît wêne kişandiye li min bîje wêne kişandiye li Rojavayê Kurdistanê wêneyî bi çek hene yani demek ki ev ya insanekî serbixwe insanekî kodibêjin hiç şevî neseriviye ev ya ne raste yani ev ya insan ki bi çeke ev insan elemanê devletê ye eger elemanê devletê nîbiye biçek nikarbû li min bîce ya li Rojavayê Kurdistanê var wêne bikişanda demek ki têkiliyê wî bi devletê tarî heye hem ew bawer dikin ji ber wî kes bile nebîje ev ya insanekî ku hiç şevî neserî wî bû hatiye wî qetiyam mikire ev ya ne raste gerek her avayî ev qetiyam bê zelal kirin. باشە پشتیوی یەکێونە چ دەکەن وەکی هەدەپە ئالیە سیاسی دیپلۆماسی حقوقیدا ئەمێ ئەزبیا بێژم سبێ تمام کردستان باجار ترکیه ام داخویانیه بدن ساعت 1:15 herkes evin kolana ve ev nerazibuna khoy be daxuyani ev bine zaman em banga gele khodikin eğer gel derneke ve van hocacı derneke ve uğran nerazibuna khoy ne zaman باور بکن فاشیست سیویل و جسارتی که بزن بگیرن بلکه زراعتی زیادتر بدن مخالفه و بدن گلمه جبر وی هیویا معه کوگل صبح ساعت 1:15 هر باجاری نرازی بنا خو بینه زمان بله زور باشە بەڕێز محەممەد ڕۆشتی تریاکی پەرلەمانتاری هەدەپە لە ئامەد سپاست دەکەین سپاس بۆ بەشداری و نرخاندنەکانت زۆر سپاس بەڵێ مامۆستا ئەگەر ئیزن بفەرمووی بچینە کۆڵن لە کۆڵن چالاکی هەیە دژ بە هێرش و قەتری عامی سەر هەدەپە لە ئیزمیر ئەو دیمەنانە ببینین پاشان دێمەوە خزمەتی بەڕێزت بەڵێ دەچینە ڕاستەوخۆ شاری کۆڵنی ئەڵمانیا لەوێ ناڕزایەتی دژ بە هێرشەکەی سەر هەدەپە لە ئیزمیر هەیە Ermenek için istiyoruz. Aladağ'da İmam Hatip'te katledilen genç kızlarımız için adalet istiyoruz. Bu adalet herkese lazım. HDP umuttur. Umut dimdik ayakta. HDP umuttur. Umut dimdik ayakta. HDP umuttur. Umut dimdik ayakta. بەڕێز فەیم دیمەنەکان دیارن لە کۆڵن چالاکی دەستی پێکردووە لە زۆر ناوەندی دیکەی ئەوروپا وڵاتانی دیکەی جیهان بڕیارە لەم ساتانەدا دژ بۆ هێرشەی سەرهەدەپە لە ئیزمیر چالاکی ئەنجام بدرێن مرۆڤ چۆن گرنگی بەم چالاکیانە بدا و چالاکیەکانیش بە ئاراستەیەک بن کە کاریگەری لەسەر ڕای گشتی جیهان و ئەوروپادا بن بیسکی دژی دەمێک بەرێژی من هەمان تشت و براستیژی برێز گشتی تریاکیژی گۆ سبە لە باکووری کوردستانی لە تورکیە لە هەموو جیهن کو ئەم بێژن سازی و دەستگەی هەدەپەی هەنە یانج دۆستی هەدەپەی هەنە پێکەوەوێ داخویانیەکی Türkiye yekunif. Gor saata Türkiye yani gor saata Avrupacı dozda univadı ve hemu beyan ekibede. Hatta Juan ve Berteka xu nişan bedin. O her vahal hember ve ki şoy ber xu bedin. Yani hem de ve bu fikrin ki o bu berdela canı xu ber xu dedin. Leyla Avrupacı gelek insanın me ve rastiye bibinin ki evci dikarın bandoreki zedetir bikin. Çıma. Çünkü bir milyonan insan insanın Kürt u doste Kurda la Avrupa'yı dijin u hemu hükümetin Avrupa'yı hemu hükümetin Avrupa'yı yani kem zede bir renge ki bu berjöndiye xub pişkiriya Erdoğan dikin. Eğer insanın me bir rekupek
براستی داخوازا خو بین میدانه و برتکین خود دجبرین خود همبر رژیم فاشیستی اردوغان نشان بدن اوی باندوره که سر وان حکومت آجی بکن اوی نکاربن هنده به حسانی آلیکاری اردوغانی فاشیست بکن اوی نکاربن هنده به حسانی به کشتن و نظام تالان کردن و ویران کردن و گندلی و دزین اردوغان ده پشکریا خوب قاسش کرده بکن جبوه که یعنی ایش اف گلک باجاران ده درکتن زانم هم بخوشی دشوپینن دبیجن و نهاجی ما چالاکیه کلن نشانده سدان چالاکیه و کلن گلک جیانه لید براستی دبی ماوه که دبی روشا خطر یا نهاده دبی هن کسل مالا خورونن yani براستی کاری وان هی برابچن کاری خوشی بکن ama ده همو وقتی خوی والاده برنگه کی قد تشتک نکارم برادر بتایبتی کو هرشو داگیرکاری شیه لسر باشوری کردستان ده همان demeli. Heman tiş beğerlet bejim şu yek jev cudanı ne planı ki giştil ser milleti Kürt'e brastici planı ki giştil ser milleti Kürt'e yek minak ekmedim yani vek minak iro hinek kesin ser bir hükümeti u embejin hin navevan şuro vekar u sporu nizanımçı derketin televizyonan gotun ku ev onur gencer hişe xuxariye kem hişe jberwe ki reji levet ken ku siberoj disa برنگکی ویش هندر کاربن درخن چون کسی دنجی سبب عینی تاوان عینی کمپوزی انجام بدن زمین سازی دکن سیستم کی پاراستنا قاتل خویه قاتل خوشی سوجدار نکن جبر کو سبروش کاربن هن انسانın دنجی بکاربین نه از وقت میناکک بدم سازی کی دادگاهی یا گişti هیل Türkiye'de bejin danıştay saziye bilin 10 sal beri erişeki serviye saziye çebu yeki parezer binavi Alparslan Arslan erişi uğrakır hin dadveran kuşt u serdeci bu yere ki mezin tişten ku embejin irole HDP kavmi ve rojej lur kavmi jüve roje hatta nuha ev insan yek ifade ek ne daye Çıma çünkü dibejin ku ehliyet aviye cezayı tüneye brengeki hişeynel seriye mejiye kukariye. Hemen tiştikarın ve ekijim kınış boku aşkere nebej boku ifadayı negrin her vahadı paşaroj edici karibin ve zindanı halas bikin. Hrant Dink hemen rengi katil kirin. Vi devleti Hrant Dink katil kirin jüver oje hatta nuhaji henek tiştavetini ser cemaat yapıştı ku nabenavanı cemaati khrabu leddi saji devlet سوجي خو اشكره نكريه يعني او فايلين مجهوله وبكري ناديار هزارا كاس هم bu devletin وانا اشكره نكريه ben kesin askerici اشكره نكريه dve de emve fırsat icare kidin net neve devleti u rast embejin sujdar bunu هم بخو قاتلن او kesin ku devlet axuji Pariz'in eğer xazın devlet axu Pariz'in lazım devlet axuji pakış bik. Yani ne CHP ne İyi Parti u partiya zor var. Ne yedin ve nikarbın serveye ke bigirin devlet suçları eğer onu xazın devlet axu xalas bikin bere devlet axu pakış bikin yani ev suç zor var. Albatta biryar bu le başuri Kurdistan le ser meseleyi ev dagirkariye bare Zagros enderyari endami destpêşxerî نێودەوڵەتی بۆ بەرگری لە کوردستان لەگەڵمان بەشدار بێ بەڵام بەداخەوە گرفتێک لای بەڕێزیان هەیە وەڵامی پەیوەندی و سکایپەکان ناداتەوە بۆیە بە داوای لێبوردن ناتوانین لەو بەشەدا لەگەڵ بەڕێزیدا گفتوگۆ بکەین بەڵام جارێکی دیکە بەرەو کۆتایی بەرنامەکە دەچم ئەوە بە بیری بینەران بخەمەوە کە سبەینێ کاژمێر 17 واتە 5 بە کاتی ئیزمیر بە کاتی تورکیا تەرمی پیرۆزی دەنیس پویراز بە مەراسیمێکی بەشکۆ لە قەدیفە قەڵێ لە ئیزمیر بە خاک دەستپێردرێ ئینسیاتیڤی گەل بانگەوازی کردو پێویستە هەموو کەسێک لەو چالاکیەدا بەشدار بێ بە شێوازێک کە شکۆمەندانە تەرمی دەنیز بە خاک بسپێردرێ خاوەنداری لێ بکرێ ئەوەش بڵێم کە جارێکی دیکە دووبارەی بکەمەوە کە سبەینێ کاژمێر 1.5 بە کاتی باکووری کوردستان و تورکیا هەدەپە لە سەرتاسەری باکووری کوردستان و تورکیا لێدوان و چالاکی هەیە بانگەوازی هەیە کە سەرجەمگەلی کورد و ئازادی خوازانی تورکیا بەشداری لەو چالاکیانەدا بکەن هەڵبەتە لە ئەوروپاش بە هەمان شێوە لە وڵاتانی دیکەی جیهان بە هەمان شێوە هیوادارین لە پارچەکانی دیکەش هەم لە باشوور هەم لە ڕۆژهەڵات هەم لە ڕۆژاوا بە هەمان شێوە خاوەنداری لە هەدەپە و لە دەنیز بکرێنێ ڕێخوێنی بە فیرۆ بدرێ مامۆستا
کاتەکەمان کۆتاییدا شتێکت بە کورتی ما بێ سپاس دەکەم. هەر زۆر سپاس ئەس جارێکی دنجی سەرساخی ji هەموو gelek کورترە دخوازم دۆستی کوردارە دخوازم و تایبەت ji malbata Deniz Poyrazra. زۆر سپاس دەکەم بە ڕێز فەیمشک ڕۆژنامەوان لەگەڵماندا بەشدار بووی کاتێکی خۆش بۆ بەڕێزت سپاسان دەکەین بینەرانی هێژا تام ساتە لەگەڵماندامانەوە کاتێک خۆشیش بۆ ئێوەی ئازیز بمێنن لە خێر و خۆشیدا شەوێکی شاد بۆ هەموو لایە.